twabateguriye kuri uyu wa gatatu muri Voice Sport yo kuri uyu wa gatatu rero nkuko bisanzwe barabizi ko tuganira kuva ku isaha saa 3 kugera ku isaha saa 5 nta kindi rero twabateguriye tuzaza ko tuganira kuri equipe nationale Amavubi ubwo ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaje kuba rero itsinda ku mugoroba itsinda Lesotho igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'umukinnyi wamwita Kwizera Georgia hanyuma rero niturangiza tuze kuba tugaruka ku mukino uri ku wa gatandatu n'umukino bise ngo umuhuro w'amahoro cyangwa se nugusa nko ababonja kuko stade Amahoro ntago izaba itashwe ku mugaragaro kuko izatwaha ubundi ku itariki 7 z'ukwa karindwi ariko kuri ejo bundi ku wa gatandatu rero APR izabikina na Rayon Sport n'umukino wa gishuti n'ubwa mbere mateka tugiye ko na APR na Rayon zikina umukino wa gishuti muri APR rero amakuru abarimo turaza kwa tuyaganira niturangiza tugende muri Rayon Sport amakuru